Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanenze amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, anashinja Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo gukorana na Perezida Paul Kagame gucura umugambi wo gucamo ibice Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naje ngo tubiganireho byose uko byakabaye, ibyo yavugiye mu kiganiro byose ndaje ngo mbikubwire. Dibenga Oziana ini The Quick Times News, ukiri gusabwa no gukanda subscribe nanjye nkabikuvira imuzi n'imuzingo. Uyu munsi ngiye kubagezaho n'ubundi nkuru ijyanye n'imvugo ikomeye y'umwe mu banyapolitike bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Martin Fayulu, wanenze bikomeye by'amasezerano aherutse kuganirwaho ndetse agashyirwaho n'amasezerano i Washington hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro cya Live Space cyateguwe n'umunyamakuru Stanis Bujakeli Chiamara ukorera Actualité CD ku rubuga rwa X, Martin Fayulu yavuze ko amasezerano ya Washington adashobora gufatwa nk'igisubizo ku bibazo by'umutekano bimaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku bijyanye n'intambara n'umwuka mubi hagati ya Kinshasa n'u Rwanda. Fayulu yagaragaje ko kuva umujyi wa Goma na wa Bukavu byafashwa n'umutwe w'abarwanyi ba AFC 23 nta gihinduka gikomeye abaturage babonye ku bijyanye no kugarura ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ibyo bice. Martin Fayulu mu magambo ye yagize ati: Goma imaze igihe kingana iki ifashwe, Bukavu imaze igihe kingana iki ifashwe, n'uruhare ruturuka rw'ubu diplomasi muvuga. Aya magambo agaragaza ko Fayulu atemera imvugo ya leta ya Kinshasa ivuga ko ayo masezerano ari intwaro ya diplomasi ishobora kubuza ibibazo gukomeza kwiyongera. Yakomeje avuga ko abaturage bo muri Goma na Bukavu bakomeje kubaho mu buzima bugoye, aho yavuze ko bamwe bafatwa nk'aho badafite uburenganzira busesuye, anashinja u Rwanda kungukira ku misoro ikusanwa mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Fayulu mu magambo yagize ati: Kongo nta bubasha ifite kuri ibyo bice byayo, ibintu avuga ko bigaragaza ko ayo masezerano atigeze ahagarika ibikorwa bya gisirikare cyangwa ngo agarure ubutegetsi bwa Kinshasa kuri iyo migi. Gusa ariko Martin Fayulu yavuze ko atarwanya ubufatanye bwa Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rw'ubukungu cyangwa ishoramari, ashimangira ko bishobora kugira akamaro igihe ibikorwa mu buryo bwubahiriza amategeko ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku kibazo cy'umutekano ariko Martin Fayulu yavuze ko umwanzuro nimero 2773 w'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye ugomba kubahirizwa. Asaba ko ingabo z'u Rwanda zasubira iwazo ndetse ko umutwe wa AFC 23 warekura ibice byose wafashe ku butaka bwa Kongo. Ndakubwira ibi maravuga ko ingabo z'u Rwanda zasubira iwazo zikava ku butaka bwa Kongo, ingabo z'u Rwanda zo zihakana ko ziri ku butaka bwa Kongo. Ibyo ngibyo mukomeze kubizirikana. Ibitekerezo bya Martin Fayulu bishobora kongera impaka muri politike ya Kongo, cyane cyane mu gihe ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi bukomeje kuvuga ko inzira ya diplomasi ari imwe mu nzira zo gushakira amahoro uburasirazuba bw'iki gihugu. Kuko uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibwo bukunda kugaragaramo umutekano muke. Ubwo muraza no gukomeza kugenda mutubwira kubiri kuvugwa na Martin Fayulu. Ese wowe urabona amasezerano ya Washington ashobora gukemura ikibazo kiri hagati ya Kongo n'u Rwanda? Uratubwira muri comment, uraduha igitekerezo cyawe. Gusa ibyo Martin Fayulu yavuze ku bijyanye n'amasezerano ndetse no ku mubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yavuze ko atarwanya ubufatanye bw'ibihugu byombi, Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu rwego bishobora kugira akamaro igihe ibikorwa byabo bikorwa mu buryo bwubahiriza amategeko ya Kongo. Ku bantu bakurikiye iki kiganiro ndetse n'abasesenguzi benshi ba politike, avuga ko ibi ngibi yashakaga kuvuga ko
ubufatanye buri hagati ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika butanyuze mu mucyo. Ikindi yavuze ni ku ngingo ku mwanzuro w'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ugomba kubahirizwa, ubwo ni nimero 2773 w'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye Loni. Yavuze ko igomba kubahirizwa, ingabo z'u Rwanda zikaba zava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ingabo z'u Rwanda zagiye zigaragaza kenshi ko nta basirikare babo bari hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi rero Martin Fayulu yavuze ajya gusoza n'ikiganiro cye, yahamagariye abanyekongo bose guhagurukira itegeko nshinga no kutemera ko ryaza kuvugururwa. Felix Antoine Tshisekedi akaba yakiyamamariza indi manda, kandi yashinje Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse na nyakubahwa Paul Kagame gucura umugambi wo gucamo Kongo ibice. Amari ibindi yabivuze mu gihe umubano hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo utahagaze neza habe na gato. Mu gusoza ijambo rye muri kiganiro cya SpaceX cyateguwe n'umunyamakuru Stanis Bujakela Chiamara, umunyamakuru wa Actualité CD, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, Martin Fayulu yahamagariye abanyekongo bose guhagurukira icyo yise kurengera ubusugire bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Martin Fayulu yasabye abanyekongo bose kwinjira mu ihuriro rya C64, avuga ko rigamije kurengera gahunda y'itegeko nshinga no guhagarika Felix Tshisekedi nabo bafatanya. Uyu munyapolitike yavuze ko igihugu kiri mu bihe bikomeye, cyane cyane bitewe n'ibiganiro n'impinduka zishobora gukorwa ku itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu avuga ko bishobora gushyira mu kaga ubusugire bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko Martin Fayulu yabivuze, impamvu nyamukuru yo guhamagarira abaturage guhaguruka ari ukurinda ko Kongo yacikamo ibice, ibyo yise balkanization, ashinja Kongo yacika ibice nyine, ashinja ubutegetsi buriho kugira uruhare muri uwo mugambi wo gucamo abanyekongo ibice. Martin Fayulu n'ubundi magambo akomeye cyane yavuze, ndetse no mu nama y'imbere mu ihuriro rya C64 yavuze ko ibyo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ari gukora ari umugambi umaze igihe utegurwa, ariko watangiye kujya ahagaragara. Magambo ye Martin Fayulu yagize ati, ibyo Felix ari gukora ni umugambi uri kujya ahagaragara. Martin Fayulu yashinje mu buryo bweruye Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi kuba yarumvikanye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu mugambi wo gucamo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibice. Ibi nyamara bivuga mu gihe leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo, ubwo ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umubano wabo wajemo agatotsi. Ni ibihugu bibiri bitari gucana uwaka, bimwe ku butegetsi bw'Kinshasa ndetse n'ubw'i Kigali. Ni ibirego bikomeye cyane bishobora kongera ubushyamirane muri politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ko Fayulu ahuza ibyo avuga ko ari umugambi wo guhindura itegeko nshinga n'ibibazo by'umutekano biri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Umutwe wa AFC/M23 ukomeje kugenzura ibice bimwe uvugwaho gushyigikirwa n'u Rwanda, mu gihe u Rwanda rwo rukomeza kuhakana ko rudakorana n'uyu mutwe wa AFC/M23. Mu gusoza, Martin Fayulu yavuze ko abaturage ba Kongo bagomba gukomeza kurwanya icyatuma igihugu cyabo kigabanwa cyangwa kigatakaza ubutaka bwacyo. Magambo ye yagize ati, twavuze oya kugucamo igihugu ibice kandi ntituzabyemera. Uyu murage tugomba kuwurinda kugeza ku ndunduro kandi tukawusigira abana bacu. Aya magambo agaragaza ko Martin Fayulu ashaka kwiyerekana nk'umurinzi w'ubusugire bwa Kongo n'umurage w'igihugu, mu gihe igihugu gikomeje guhura n'ibibazo bya politike n'umutekano muke.
ahangaha rero abakurikiranira hafi politiki hano mu karere ndetse n'abasasenguzi mu bya politiki bavuga ko ibi Martin Fayulu harimo n'ibyo gushinja u Rwanda gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ugushaka kujya ku mpande ebyiri, ntagaragare nk'ufite uruhande arimo yaba abarwanya ubutegetsi cyangwa se n'abakorana nabwo, ko niba ari gushinja ubutegetsi bwa leta ndetse agahita avuga ko na AFC 23 irekura ibice mu gihe AFC 23 n'ubundi yo ivuga ko iri kurwanira kwishyira ukizana kw'abakongomani. bo rero yaje gushinja u Rwanda nyine gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe n'ubundi bizwi ko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo badacana uwaka. Ibyo ngibyo mbishingiye kuba yavuze ko Tshisekedi na His Excellency Paul Kagame bakorana mu mugambi wo gucamo Kongo ibice, kandi tuzi ko abo bakuru b'ibihugu byombi, turavuga u Rwanda ndetse n'uwa Kongo, ubwo ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gira ubyumva nabi akumva Repubulika ya Kongo, ntago bacana uwaka bitewe n'uko umubano wabo n'ubundi wajemo agatotsi. Hanyuma yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda gukorana n'umutwe wa AFC 23, u Rwanda rukabihakana, mu gihe u Rwanda rwo narwo rushinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukorana n'umutwe wabasize bakoze genocide mu Rwanda wa FDLR, ariko n'ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nigeze ibihakana. Nuko bimeze, byo ni bimwe mu bikubiye mu kiganiro Martin Fayulu yagiranye n'umunyamakuru wo kuri Actualité CD. Ni umunyamakuru bajyanye ikiganiro ku rukuta rwa X, ni umunyamakuru witwa Stanisi Bujakera Chiamara n'ubundi ukorera iyi Actualité CD. Nibo dukesha aya makuru, tubashimire ko bayataye natwe tukayabagezaho. Ni The Quick Times News. Tuba tugushakira amakuru agezweho kandi ashyushye kugira ngo yamenye mu ba mbere. Turagushimira ko ukomeza kubana natwe, wowe kanda subscribe nimba utarayikanda kugira ngo tujye dukomeza kubana. Ibiganiro byacu komeze ubisharinge, amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane namwe, gahunda za The Quick Times News zikomeze zibanogera.